Ormanlar dişken халық шулбыз, шуңа мұңлы, сағышмыдыр шуңа, сөзге гіне сыйы бітмегенні жыр тілінде мүмкін аңлашырға. Ай бұлбұлым деп ендәшірге, китме сандуғаш деп үзілірге, орманның япты аланларын ізлеп табар үшін бірге, турғай болып көкке көтеріліп, көңілдегі язды уятырға, көпме юллар өттің, Totar canım kuzgatırga, жырда куатырга, yılatırga, sobi bala kıbık, şistanı kalsın, dünya fani, jırlarını tınlap, kökme halık üz asılın tanı, ilham abi, harurmanlar kişken halık şul bez, şuna mınlı, şuna savaşlıdır, sıkramları sıygan, Ahanine tatar şere seni tavuşun. Gaziz milletleşler, jır mong suyuşu dostlarımız. Hayırlı kеш, hürmetli konaklar. Bugün bizde zor beyrem, ilhamlı beyrem, jır beyremi. Tatarstan'ın İlham Şakirov ismindeki Respublika Premiyası'nın topşırı tantanası. Әлеге премия 2020 yılının 22 августында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән гамәлгә куелды. Аның беренче лауреатлары Академик вокал, хатын-кыз тавышы номинациясе җиңүчесе, Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Резида Галимова. Академик вокал, ир-ат тавышы номинациясында Татарстанның халык артисты Фирюз Кадыров. Халыкчан җырлау номинациясында Флёр
Шакиров. Hürmetli тамашачылар, татар жырын югары тотардай жырчыларыбыз күп безнең. Шулар арасыннан Илһам Шакиров премиясенә ия булу минемчә зур җаваплылык һәм бик зур дәрәҗә. Розил Вәлиев сүзләре, Резида Ахьярова көе, Сөембикә. Сәхнәдә Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенең 2021 ел лауреаты Разина Батозова, Татарстанның халық артисты Резида Галимова.
Бабайлар сағышын қозғатып, сахраға сибілген ауыллар тыңласын, кіршігін шылатып, жырла дұс ахарлық илеріне яңғырасын иллерден иллерге, ұжымнар шайқалсын жерлерде, қомшылар тирбелсін күллерде, жырла дұс, жырының күмішін, юлшылар тыңласын юлларда, шабылатып шешеклі бұлынны, сандуғаш қошылсын урманда, жырла дұс хислерінің қайнарын, Дірімін эфирға егірсін, қатырлап, яш ғұмыр таңларын, бұзыланған көңіллер ірісін. Ағайын сөздері Василий Абисланов күйі, «Жиз қыңғырау мұңнары». Қаршылығы сәхнеде 2021 жыл премиясының толығын лауреаты Татарстанның халық артисті Филюс Бакиров. Arıları duyma kışlı boğla yılları Şımşırdıkta jil kuzurda jiskanlara bunları Jiskanlara gülüş bunlar kıyılarda zilin patlar Zilin patları kıyılarda yaşlıkta olan baytar Jiskanlara gülüş bunlar kıyılarda zilin patlar Hürmetli tamamlaşılar, şuşa жылы alkışlar астында рәхәтләнеп үзебез белән дә таныштырып китик әле. Айсилә Батырханова. Ришат Ахмадуллин. Инде кичәбезнең иң дулкынландыргыч мизгелләренә җиттек. Татарстанның Илһам Шакиров исемендәге Республика премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары
Бүтін Дүния Татар Конгрессінің Milli Шура рәйсі Васил Габдылгаязұлы Шейхразиевті шақырамыз. Рахмет етіңіз. Hayırlı geç, hürmetli millettaşlar, kadirli tamaşaçılar, turmuş ol alğa bara, alemine bir qaraganda köpten tügülügüne, özümüzün opera balet teatrında İlham Ağa'nın Мәңгілекке кетіп барам деген жыры негізінде bütün Tatarstan, Tatar халқы аны яратқан тамашашы аны бақилыққа зорлап ұзатты. Һәм шушы вакытта безнең рәисебез Рөстәм Нургалиулы шушындай татар халкының бөек шәхсен мәңгеләштерү турында тәкъдимнәр кертегез дигәчтен тиз генә арада туган ягында музейда ясап итеп сыпкан аландагы күп кенә чаралар үткәрә. Башкаласыбыз, мәркәзебез Казанда аның исемендәге урамда булды. Казан Экспода аның исемендә булган зур концертлар салада әйләнде. Һәм безнең өчен җырны, моңны алып барыр өчен шушы вакытта безнең Илһам Шакиров исемендәге республика премиясы да барлыкка килде. Хактан да менә караганда Илһам аганың тормышы аның һәр вакытта да милләткә хезмәт итү иде. Ул вакытта икенче ел Советлар Союзы күпләребез анда туып үскән. Бүген көндә күбебез сагынып та искә алабыз. Шуңа күрә ул вакытта бер тормыш иде һәм без менә шушы ил дигәндә, татар милләте дигәндә шундый шәхесләрбез. Илһам ага Шакиров, Әлфия апа Авзалова, барыбыз да шушы илне гизеп, җырлап, аларга милләт һәм тел турында вагазлар укыдык. Фактан да менә Илһам ага дигәндә җыр гына түгел, аның тамашачы белән һәр вакытта да сөйләшү, диалог була торган иде. Ул милләт дип, татар дип һәр вакытта да үзенә вакыт тугып, һәр вакытта да аңлата иде. Бу бит күп кенә җырчыларга хас түгел. Ул вакытында, эшендә бөтен нәрсәне калдырып, концерттан соң да һәр вакытта да чыгышып, вакытта батырган аңлатырга да, сөйләтергә дә, өмет тә бирергә. Ул Татарстанда дигәндәге безнең сабантуйлар, бүтән өлкәләрдә дигән сабантуйларда иң беренче булып, менә шу ике артистыбызны сыйлары, Әлфия апаны һәм Илһам абыйны. Бергә килсәләр, бу шәһәрдән дә, бу өлкәдән дә бәхетлерәк татар халкы юк иде. Мен аны үз күзләрем белән күреп, үзем дә алып барган җитәкче. Шуңа күрә менә инде үз вакыты җитеп, барыбыз да Аллаһ кулында йөрибез. Менә инде шушы премия булу, хактан да бүгенге көндә аны мәңгеләштерү һәм аның бөек шәхес буларак бүгенге җырчыларыбызга аның премиясе биреп, тагын бер кат тарихка әйләнеп кайтып, бүгенге яшьләргә дә өмет бирү. Беләсезме, шушы премия иң беренче проект килеп чыкканда, без ханымнар ягыннан да, ирләр ягыннан да куйгачтан тагын әйттек. 3нче премияда булырга тиеш. Халыкчан. Менә татар халкы ул һәр вакытта да җырлап яшәргән халык булды. Һәм алар арасында да шундый талантлар бар, каракта аңлап бетермисә, аның халык ягына нинди дәрәҗәсе бар микән дигәчтән, ул сыер савучы да булып эшли, тракторист булып та эшли, агроном булып эшли, баяналар шундый матур тавыш моңлар белән җырлап бирә. Бу бит менә Илһам абыйның төп эше иде. Халыкка моң, җыр, аның аша тәрбия бирү иде. Шуңа күрә без 3нче номинациядә кертеп, халыкчан җыр дип беренчесе бергәндә бик матур килеп чыкты. Бу елы безнең өчен зур горурлык, шушы премияның дәрәҗәсе артып, теләүчеләр һәм сифаты нигезендә тагын да зур гайдандылар. Беләсезме, җәмәгать, без бүген 4 премия бирәбез. Беренче, икенче премия берәрлегенә, әмма 3нче номинациядә
İki jırşımız halkşan. Alar bütün yoqtan da tigiz to'g'ri keltirib, mana biz aytamiz endi juri deb, birisini de qo'llik ko'tarilmadi, birisini sizimiz deb. Shunga ko'ra biz shu vaqtda o'zimizning raisga chiqib, Rustam Nurgayevga anlatqachdan bizning endi ana har vaqtda bergan mumkinlik bor. Shunga ko'ra siz bugun baribizda shohidlar bo'lasiz. 3-premiyani biz 2 Xalqshan jir degan nominatsiya negizida o'zimizning jirchilarimizga da beramiz. Shunga ko'ra sahna u har vaqtda 2 yoqli. Sal. Agarda bizning mana shunday tomoshachi bo'lar ekan, har vaqtda jirli, muңлы, rahmatli, umidli bizga jirlar da yozirlar, so'zlari da bo'lar, artistlar da bo'lar. Mana shulay shi'rim zallar jiyib, mana shulay bo'lib, ol bizning kechada, bugun da Alloh nasib etsa, ertaga kunlarda bo'lsa, shunga ko'ra shu tatar bo'lib, o'zimizning tilimizni, madaniyatimizni, jirlarimizni ixlos ko'ngildan o'tkazib, mana shulay sizning kelingizda millat uchun, xalq uchun bu zo'r g'ururlik. Shunga ko'ra men har birimizga zo'r rahmatlarni bildiraman. Esan sog' bo'ling. Alloh bersa endi ertaga jay boshlangandan tatar xalqi uchun u eng birinchi bo'lib yaratib, kutib olgan sabon to'ylar bo'ladi. Shunga ko'ra o'zingizning tug'an ovullaringizga qaytib, tug'an yoqlaringizga qaytib, tag'in bir qat g'ururlanib, Tatariston, Qozon, rayonlar, avullar, ülkeler turunda siyleşip, o'zingizning tug'an yoqlari Shishmas ularni ishib, tug'anlar bilan uchrashib, munchalar qilib, tag'in baxtli bo'lib qaytib, Alloh nasib etsin, oldagi kunlarda shulay buyuk qolib, tatar bo'lib qoldirga. Esan-emin bo'lib. Shu so'zlaringizga katta rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Bu yerda o'rtamizga tashakkür edamiz. 2023-yilda İlham Shakirov ismidagi Respublika premiyasini beruv turida qarar. 2023-yilda İlham Shakirov ismidagi Respublika premiyasini tubandagi 4 kishiga berilgan. Vokal irodlar nominatsiyasida Ferdinand Abdullo'g'li Salahovga. Alkışlar tınmayın. İstedik ya fotoğraf. Xalqshan jurlar nominatsiyasida Tevrat Ahmad Ziyo'li G'ilashevga. Xalqshan jurlar nominatsiyasida Asqar Asadullo'g'li Xismatovga. Татарстанның халық артисті Флюра Сулеймановаға әлеге юғары бөлі туған күнінде иелейді тапшырды. Әйдәгіз, сүйінді жіншімізға эфирімізға алқышлар аша білдейік. Süperler. Hazırlayın istelikte Cümer Foto. Hem alkışlar tınmayın, şın bugünlerine gideriz. Şigifçilerde. Biz rahmet. İndirtmişler. Жылы алкышлар астында biz матур жырлы кешебізді devam ederiz dostlar.
Beyramlarda ulu yemler var. Şir şovlatır beyramların bulsun. Beyreme bar halık, bay halık. Asırlarının beyram jillerinde şırı kıla. Bayrakları bara şaykalı. Tam kumilde bulalım beyram. Beyramlarga kirek meydanlar. Burungular küngel maturlığın meydanlarga, vasırlarga şeyip salganlar. Kişilikli güzel şekilli burungudan kile beyramlar. Beyramlı da, şırlı da sin halkın kileşekke iner yemler var. Asırlardan asırlarga bası, ömürlerden kirip ömürge, мәңгілік bir qonatlı şan tüslü көңіллерді ялғап көңілге, yüreklerden ağasız siz, yüreklerge tomasız siz, tuğan bunlar, tuğan bunlar. Жер sularının mumu sizde, ota baba kanı sizde, tuğan bunlar, tuğan bunlar. Qayda barsa, qayda bitsek de biz nindi жерден, nindi soğukmaktan, yürek kanımızın tomirlari sizning o'sha жерге tutashgan. Sizning bilan biz boramiz, sizning bilan biz yonamiz, tugan bunlar, tugan bunlar. Siz tinsag'iz, biz umrsiz. Siz bo'lsag'iz, biz o'limsiz, tugan bunlar. Dolmar номерларына үз бөлмәсендә утырганда бик матур бер җыр ишетә. Халык киләренә Мөкиббән Тукай ирексездән шул тавыш килгән якка китә. Ишеге ярык кына калдырып ачылган бүлмәдә моңлы, калын тавыш белән җырлаучы кеше Тукайның иң яраткан җырчысы, шагыйрь Сәгыйд Рәмиев булып чыга. Әйт әле, туган, нинди көй җырлыйсың син? Синең бу җырың минем аяк буыннарыма китте, ди Тукай. Сәгыйд бер дә исе китми генә, белмисеңме, Әллүки ишти. Шуннан соң Тукай үзенең милли моңнар шигырен язып, аны Сәгыйдтән Әллүки көенә җырлата. Габдулла Тукай сүзләренә татар халык кия. Әллүки. Сәхнәдә İlham Шакиров исемендәге татар моңы халыкара конкурслары лауреаты Алмаз Хөсәйнов.
Карурман, Ромай кебек җырлары бүген дә милләтебезнең рух сагында. Шуңа күрә Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенә дәгъва кылучылар өчен төп шарт ул әлбәттә милләтебезнең озын көен башкару. Җәүдәт Фәйзикие, Илдар Юзиев сүзләре, яшь наратлар. Сәхнәдә Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенең быелгы лауреаты, Татарстанның халык артисты Фердинанд Саляхов.
бүләк тапшыруына шатланып, şu sahnelerге келдік. Сен өзіміздің жетекшіміз исімінен рахмет хаты Нұриев Марат Датулхаевич исімінен. Естеріңізге салайын. İhlas gününden kutluyorum. Herkenen esenlik, sağlık, selametlik, zor uğuşlar dilep kalalım. Böyle şartların bəxetin, can, günlük tanışlığın. Qanday kesip kele Yılğam abinin orhunu düşməkdə olsun Xudayım. Biz rəhmət. Elbette, ben pek çok türlü İlham Şakir'ini bilemem. 38 yıldan artık ben okuşu bilen ijatta, inge trep sahnede yaşadım. Hemen pek bəxetli. İlham Ağa'nın Tatar halkına bulgan iyilikleri, mina bulgan izgilikleri, alar elbette indi benim kömülümde yaşay. Hem şuşu, onun izgilikleri, ben monlu bir jır etip, başka kömüllerge de köşürürüm. Xudai koşsa, ömürler olsa. Şeksiz zor, rahmetler sizge. Hadi sizge bir halki Ahun avlı. What? Koyunlarını ut de soğılmayma, Күңілім әлі ұтсыз йұрт сама, Анда бар да сенің жыр шекілі исмінні күті ұқсына. Сен кел анда, қалдыр бұл сағада, икілену тұлы ойларыны, Сен кел анда, ұт ал көздеріме, ұс тәртіпке кетірдің яңны.
анда бар да сенің қолына кіде, өзі тігілі, өзі тарсынма. Ұтлар қалыс шығар гүллеріңді құйып яуған яңғыр астына, бар да сенің яқты ізді сақлай. Сен қағылған айбір қозғалмай, ақ міндерде сенің жылың тұра, гүллеріңнің түсін күз алмай. Бұсағада сенің адымдарың, тұтқаларда жеңіл қол ізі шәулем ери. Сақлай пиялалар, yıllar жоймас ике yıldızlı. Көңілім бір йұрт, қалдырып кір, йұртна. Икілену тұлы ойларыны, сен кір анда. Ұт ал көзлеріме, ұз тәртіпке кетір дүниямда. Сен хамында шул келіштіреді. Соны мидір шынды көркемдір. Мина болған хислеріңді шулдыр. Тик мезгіллер гіне бүтендір. Барысына да үзім ғайыплы деп ғазапларını үзім көтердім. Барысына да үзім ғайыплы деп ғазапларын үзім көтердім. Сиңа болған мұхаббетім шул. Үзім гіне рас. Бүтенмен, сенің білен өткен yıllarını еттім еткенмен, сенің артық исің кетмегендір. Тик көңіліңгіне күткендір, тик көңіліңгіне күткендір шул. Мен қалекетке кірбіткендір. Ол ғазаплар іссіз өтмегендір. Біраз ғана сенде бүтендір. Süyü kaderin bilmeği biz için yıllar bizne hüküm etkendir. Hisler biz hamanda şol kiliştir. Dik özü bizgine biraz bütendir. Hürmetli yaratgan tamaşaçılarımız.
Büyük Vatan Savaşı yıllarında Tatar халык жырлары арасından халыкка киң таралганы ул су буйлап җыра була. Әлеге җырны Казанга тонлыклы баянчы Рөкыя Ибраһимова алып кайта. 1942 елның җәендә Идел буйлап пароходта сәяхәттә барганда Рөкыя Ибраһимова бер моңлы матур көй ишетә. Аскы катта кисмәкләр арасында пысып кына бер яшь кыз матур шушы көйне җырлап утыра. Рөкыя Ибраһимова әлеге көйне ишетеп алып, шундук баянын кулына алып, кызга кушылып уйный башлый. Һәм шундук әлеге көйне отып та ала. Соңыннан әлеге көйне Рөкыя Ибраһимова Зифа Басыровага өйрәтә. Шул көннән башлап әлеге көй беренче тапкыр су өстендә яңгыраганга күрә әлеге җырга су буйлап исеме бирелә. Җырның беренче башкаручысы Зифа Басыровага баянда Мөхтәр Әхмәдиев уйный торган була. Бүген әлеге җырны без Илһам Шакиров исемендәге Республика премиясының быелгы лауреаты, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәүдәт Гыйләҗев башкаруында ишетербез. Фәүдәт Гыйләҗев һөнәре буенча инженер, ләкин бала чактан җыр-моңга гашык кеше. Оста гармунчы, күп кенә конкурсларда җиңү яулаган җырчы. Татар халык җыры соңыннан. Сәхнәдә Фәүдәт Гыйләҗев. Üzüm
Республикасына şu İlham Şakirov isimdagi премияға лайық болу benim için бик зор gururluk. İlham Şakirov'ni biz yaş şaqtan, o'quvchi chog'indan maktabda o'qigan chaqlarni tinglab, yaratib, so'qlanib o'sdik. İlham Şakirov ol xalqimizga Xudoydan berilgan bo'lak. İlham Şakirovning aның jırlары, мұңлары bundan sonra xalq көңілінде мәңгі yaşar деп ойлаймын. Татарстан Республикасының жетекшілігіне, мәдениет министрлігіне һәм менің жырыма зор бәя берген комиссия ағзаларына ұлы рахметімді білдіремін. Қазір екінші жырымыз Илгиз Мәжитов жазған жыр «Ұшып қайтамын» деп аталады. Үйен күлер соны шақырынлар
Язгышының уғандары сайын мәхәббәт анының юлтағына жырлауыла шул. Гармун мұңларына өзінің ерек хисләрендә қошып ойнаған гармунчыларыбызға бағышлап, күпме шигырьләр язылған, жырлар туган. Никифор Тупачев сүзләре Фәрид Хатипов көе. Гармунчыга сәхнәбез түрендә татар моңы. Халыкара телевизион яшь башкаручылар конкурсы җиңүчесе Зөлфирә Шәйдуллина. Birsin sizge yazmış men gımır, şır var demek şan var. Her mumlu jır yulavışıdan kalgan bir kumir, yıltır yangan bir kumir. Aşıkların kaynar sıvışları şu kumirge kilip kalsa, tağ jillerin kapıl uyatırday sağış, yaki бәхет табылса, иле үшін яуға шыққан ерінің ақбұз аты шалса далада, ил атасы соң дұғасын қылса, исім ұшылса еш балаға, ей жырынан, жырым, сүйген жырым. Елтір yanған бір өмір, уянасың, дүрлеп қабынасың, берсін сена язмыш, мен ғұмыр, ей жырынан.
жырым, қырғы ұятны үйгермеген батыр шекелі бик ирақтан алып келдің бізді, келешекке қадар илтінді. Әлі Ирақ юлдызлардан ишетіле ғалам жыры, яшыл тауға сузылып яптым, yüzlerimde ulen sırrı. Tuğayımın ağayınışı, yorlarına kamış kağa. Gümür dığa, kulun buylap ürmelegen kırmız kağa. Gümür dığa bu tufrakka, babalarım dığa kılgan. Şal şeşleri ağla izge, dağ bitinde appak kılgan. Elle büyük seyder şırı tabiatının yüreğinde zul medhiye nurday ine şiirinin her bir tümgegine bu medhiye şiir aşısın üzüne yutkan erimnin her tamırına kıyaska tin ininlikinin ayrım ayrım her bir nuruna bu medhiye kişi bulduk ömrünün her eytkenine başışımdaki kilegen sirtmeme hem enkeyime. Берерсің сен мина ал нұрын таударынан, жиғансың сен мина бар гүлін даланы. Әйешіннен да әнкейлер турында сөз шығуға еріксізден әлігі жыр юллары еске түші. Һәм күңелләребездә Флора Сулеймановның мұңлы тауышы яңгырай. Әлеге жыр турында Флора апа үзе булай ди. Қазақстанда 3 ел яшәдем мин. Әниемә жырын миңа композитор Шәмши Колдаяков үзе алып килде. Мин аны башта казак телендә җырладым. Казанга кайткач, Госман Әхмәтҗанов аны татарчага тәрҗемә итте. Хөрмәтле тамашачылар, һәм инде бүгенге кичәдә без Флора Сулейманова башкаруында әлеге җырны ишетмичә кала алмыйбыз. Шуңа күрә игътибар экранга.
Бүгінгі күнде дәүләт тарафыннан Илһам Шакиров исемен мәңгеләштерүдә бик зур эшләр башкарыла. Менә бүгенге премиядә Илһам Шакировның иҗади мирасын саклауга юнәлтелгән зур эшләрнең берсе. Шулай ук 2025 елда легендар җырчыбызның тууына 90 ел тулу уңаеннан да аның исемен мәңгеләштерү буенча хөкүмәт дәрәҗәсендә күп эшләр башкару каралган. Төрки мәдәният һәр вакытта да бер-берсен үстергән, бер-берсенә таянган. Фәндә булсын, әдәбиятта, сәнгатьтә булсын, biz рухи берлегебезне тоеп яшибез. Һәм инде шушы урында Илһам Шакиров яратып башкарган Казак кызы сөйгәнем җырын тыңлап китсәк, миңа калса бик урынлы булыр. Галимҗан Сагыйдуллин сүзләре, Заһид Хәбибуллин кие. Сәхнәдә татар моңы халыкара телевизион яшь башкаручылар конкурсы лауреаты Илгиз Мөхәммәдинов. Сөйләшәсем килә синең белән. Бу күңелгә әллә ни булган. Яфрак саен бер җыр ишетелә. Кайсыбызга безнең моң тулган, серләрен тирән карырман. Болытларга барып башын сала, яшел дулкын яфрак ярудан иннәреңә инне куйган идем. Арындырды ару табылган. Кыдырәтеңнән көнлем арылман. Җир астыннан тамырын тоташ киткән. Ботакларым өстән сарылган. Балтаданмы, яшел ташыннан. Яшь имәнең нишләп ярылган. Яраларың бар шул, арылман. Татар халкының символына, йөзек кашына әверелгән үлемсез сәнгать әсәрләре бик күп.
бөек сәнгатькәр Кәрим Тинчурин белән Салих Сәйдәшев тудырган Зәңгәр шәл спектакле нәкъ менә шундыйлардан. Зәңгәр шәлдә Булат ролен уйнарга хыялланмаган актер бар микән ул? Ә менә Әсхәт Хисмәткә әле театр училищесында укыганда ук Зәңгәр шәл спектаклендә шәкерт ролендә Камал театр сәхнәсенә чыгарга насыйп була. Ә алга табанга Булат ролен уйнау бәхете елмая. Кәрим Тинчурин сүзләре, Салих Сәйдәшев көе, Шәкер җыры. Каршылыгы сәхнәдә Илһам Шакиров исемендәге Республика премиясының быелгы лауреаты, Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт. Республика бүләген алуым белән җитәкчеләргә һәм дә комиссия членнарына чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Халкыбызга бик рәхмәт, Илһам абыйны исән чакта онытмабыз дип уйлыйм. Инде менә бу шәкерт җыры турында әз генә сөйләп үтәсе килә. 37 елда Кәрим Тинчурин кулга алгач, Зәңгәр шәл сәхнәдә төшә. 19 елдан соң 1956 елда Кәрим Тинчурин аклангач, Зәңгәр шәл кабат сәхнәгә кайта. Аны Ширияздан абый Сарымсаков сәхнәләштерә. Ә инде Карурман сәхнәсендәге шәкерт җырларга Ширияздан абый Казан консерваториясенең 2нче курсында укучы Илһам абый Шакировны чакыра. Ай буе анышлап белә бара спектакль. Bir ай буе. Ә шәкерт җырын халкыбыз Илһам абыйдан күн сайын 2 тапкыр җырлап торган була. Без инде бүген 2 тапкыр җырлап тормабыз. Икенче җырыбыз композитор Рөстәм Яхинның Әхмәт Ирекәй шигыренә иҗат иткән җыры Җилләр исә дип атала. Бу җырны моннан 21 ел элек Илһам абый минем 50 яшьлек юбилеемда филармония исеменнән килеп җырлап киткән иде. Җилләр исә
Алар безнең яңа бу заманның
Ең алдыңғы сәнғат батыры, шиғриятта Тукай, музыкада Сайдаш, сәхнәләрдә Илһам Шакиров. Син аларны тыңла, ваклыклардан әгәр ялыксаң, яшәүләре бик тә гади тыйнак, сәнгатьләре бөек, халыкчан, Булгар йорттан, Идел йорттан килгән аманәтләр әле соңында. Ватандарлык, илгә тугры булу, ғырур яңгырый алар моңында. Шырлар белән шырлар арасында мусафирлар алар, юлаучы, бүгенгенең бөек гамәлләрен алга таба юллаучы. Сәхнә, җырны кайнар алкышлар белән халык кат-кат ала чакырып, Тукай сүзе, Сайдаш кие, юллаучысы Илһам Шакиров. İlham Şakirov, Әлфия Абзаловалар халык күңеленә үзләренең милли моңнарын салып калдырган ике бөек шәхес. Һәм шунысы сөендерә, бүгенге көндә аларның моңнары яшьләрдә яңара. Әхмәт Ерикәй сүзләре Рөстәм Яхин көе. Җырланмаган әле безнең җыр. Башкаралар Татарстанның халык артисты Федус Кахиров, Илгиз Мөхетдинов һәм Алмаз Хусаинов. Hoş hislerin güller sikkende, terzemini şiller şikkende. Oramadan nige eylene, yanlarımın ağrıdı gitende. Şıl
Татарстан, ватаным сен менің, ғазиз жерім, туған ертім, туған негізім, негізі бар кіші бұл дүнияда, шаңышылы қияу өзім. Ұлы шағып қарай туар күнге, келешекке қарап ғамлене, туған халқы үшін яшауаның, тұрмыш мақсатын айлене, туған илім дейіп яңар үшін, өз негізің керек, өз жерің, Татарстан, ғамлі үмітім де, ерек әрнуім де сен менім. Қайнап тұрған дәрия бүгін дүния, жұтлып бара тіллер, халықлар, милләтімні сақлап қалыр үшін, керек Тастандағы алыплар. Шынбай зиреклігі керек бізге, парар қылмас үшін ашығып, шындай заман біз яшәргә тиеш әкиятләрне шынға ашырып, безнең яшәү коды дастаннарда аңлау кирәк, төпкә төшенеп, халык акылына таянмыйча, алга бара алмый кешелек. Син ватаным минем, Татарстан, туган илем, җирдә бер генә, төнге күккә йолдыз сибелгәндәй, дөнья буйлап татар сибелгән. Бара алсаң иде киләчәккә, берләштереп туган халкыңны, саклап 100 елдан да, 1000 елдан да татар иле дигән атыңны. Сәхнәбез түрендә Россия мал казанган Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов. Газиз милләттәшләребез, һәм инде милләтебезнең гимнына әверелгән Габдулла Тукай сүзләренә туган тел җырын бергәләп башкарыйк.